Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah. Masuk lah. Pintu lain ada kunci itu dah. Lancar rumah ya. Boleh masuk teh? Kalau masuk angko, masuk kamar aja lah. Rasa berada di luar aja buat teh. Jangan pakai rasa-rasa aja lah. Masuk lah duduk lah. Boleh ambil kue cik teh? Cik boleh ya? 2 bayi ya? Kaki kita meja boleh teh? Itu kurang ajar kamu itu mah. Janganlah beram teh. Teh kalau beram sama kami nampak. Pandai merayu ya. Galak kagalak. Iya teh. Tujuan kemari? Tujuan kemari? Ya. Ingin melamar anak ete nambah namo si Eti. Si Eti kan lamar. Siapa namuang? Namo ambo Sultan Bumi Jolangi tersabui sati di bumi tekaba santiang di langit. Sidi batuah kapalo maco badan ranca awak santiang berjalan menunggiang-nunggiang acok talanta ikut kambiang. Itu namo ambo teh. Maku lu ada namo sepanjang tali baru atau teh, bekecen baru apa ambo teh? Indah bekecen baru atau doh namo tu nani yo sen lah. Teh. Oi. Nama ambo Black Uncle teh. Cia? Black Uncle. Oh, Black Uncle tu tuh. Mak hitam. Oh, mak hitam. Iya, Alah pak rajo. Oh, kalau karajo ambo lama pante. Oh. Ambo punya prinsip sagala duo. Atuh. Rumah duo, kereta duo, oto duo, bini duo. Lama bini yang rupanya. Tengah kemari lain. Menjubarangan bidu apa mau teh? Apa? Apa mau nyemaranda teh? Tuh. Itu sembarang lebih duanya. Nyo punya prinsip limo teh. Apa? Kalau namu ete japa ambo kok. Ete calon ama ambo nak kalimo. Biarlah nak kalimo gay, tapi lain nu. Kayo. Oh, kayo teh. Banyak toko rugi tinggi teh. Iya. Kurang punya. Dapat punya dah. Dah. Kecil kok lain, anu kok punya. Nah ada. Makasih. Di batek di timo pinangan ambo teh. Kok nan lamaran apaan? Den tarimo. Untuk amak den. Oh. Tapi kok lamaran waang? Iya teh. Aden tulak. Baiklah sini nana. Pada dekat kian beko. Ambo prinsip dulu deh. Maunya prinsip dulu teh. Iya. Iya biarlah. Ada pe. Tapi lagi kira. Ada pe dekat kian beko. Ada pe lantar nanti ada. Biarlah. Ada pe anak teh. Biarlah. Pai. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum. Engkau ruang maju nanti boleh tuh. Ya, waalaikumsalam. Masalah. Satu. Halo teh. Oi. Baga batek li sia teh. Alhamdulillah lai sihai. Ala ya dot Seti di rumah teh. Kemanca di Seti. Iya teh. Seti ada? Mana teh? Dari mah? Oh, ambo dari rumah Subarang tuh teh Dari kampung Subarang kasihnya teh. Oh, si namo? Oh, nama ambo Parja teh. Buruk namuang lepar ja. Buruk punya arti kok teh. Arti itu? Pareman tukang bajak. Oh, jadi waang tukang bajak salamu koyo jok kasih tuh bagian waang bajak gini yo. Indah dombo tuh teh. Ambo membajak sawahnya teh. Itu aja macam-macam jambo beko aja sawah-sawah itu ambo bajak beko. Masa yo di sawah itu kan bajak. Jadi mbak teh le ada Seti di rumah teh. Beko lah cerita Seti itu dulu. Apa karajo gini kok? Atau Ambo Karajo sebagai presenter. Presenter tuh apa? Presenter. MC organ tunggal teh. Oh. Kecetek kok anu tadi. Orang mencoba tuh center tuh Oh, presenter. Oh, tapi nak mungkin tuh dah. Begitu teh. Jo presenter jo MC organ kok kan makan puluhan aden beko. Tapi acara tiap hari teh. Oh, tak bisa tuh do jaminan hidup itu tak ada. Tak bisa. Ambo punya penghasilan tambahan lo cek. Cile teh. Iya teh. Apa tuh? Ambo ada Karajo TKP teh. Apa tuh? Tukang pakang teh. Tukang pakang pokoknya sekali tidak tetap tidak. Kalau ambo TKI teh. Ada? Tukang iti. Baku malang anak den tuh. Aja di baat teh. Alai mah terima lamaran ambo teh. Ya lamaran kami teh. Ndak ada batarimo dah. Terima lah teh. Masih ti teh. Ambo cinta mana karena itu teh. Nan Seti kok jale kalian. Den nan cari laki. Jadinya getam. Jadi etek nama Seti itu. Iya. Anti nama laki ini aja. Ada pulang lah, nak mungkin kau dah. Iya. Mau dekol kan tuh jadi bini dan. Jangan pulang lah. Nanti lah. Membunuh diri. Jangan pulang lah. Nak mungkin tu dah. Kenapa dia laki dah? Nak mungkin. Tunggu. Dah tunggu teh.